Пак мислам дека е тоа добра вест, договоривме на 12 април да имаме предвремени избори, ако првиот премиерот имаше предлог во децември. После разгледавме ситуацијата на можноста од страна на шпанскиот парламент да се ратифицира протоколот за НАТО декември и ние да имаме парламент и заедно се договоривме на 12 април да имаме избори. Do të thashë si më dhënë, as partija është më mirë për partitë politike shqiptare që kemi regjistrim përkullësisë para zgjedhjeve ose jo? Po, tash është vështirë e komplikuar, se qeveria e tanishme ka të parapave në atë kohë. Regjistrimi sigurisht do të ketë ndonjë marrëveshje që fatkeqësisht trafë vështirë. Мислам дека нажалост се совпаѓаат датумите на изборите со пописот и не може во исто време да имаме и пописи и избори. И мислам дека нажалост пак ќе треба уште неколку месеци.